бала екенін көңші. Бетіне артқат кайлы болсын. Жақсы роман. Нормально. Қарап атасың балдарды? Спасибо большое, что посетили. Дорого стоит. Всегда помним непосредственно в вашем участии в жизни Ильи, то, что вот вы постоянно выделяете деньги на его лечение. И вот благодаря вашей помощи многим кыргызстанцам, Илья наш как бы развивается и идет на поправочку. Да. Идет на поправку. То есть много продвижения. Он полностью слепой был. Сейчас восстанавливается зрение. Слава Богу, слава Богу. Вот, вот электрический плита на вас. Рахмат. Спасибо. Газпром, Спасибо. Спасибо. И мы также как бы не можем оставить вас без своего внимания. Вот я каждый год ездил на пасеку, помогаю Виктору. Это вам, вашему домашнему, вашей семье мед. Это наш аккиинский, чисто кыргызстанский мед. Чтобы вы также были здоровы, долгих вам лет. Детям смотреть, хорошо, пусть они не болеют. Рахман, Павел Консабекович. Очень неожиданно, конечно, и приятно для нас, то, что посетили. Вам спасибо большое. Şu Kıbrıs çempionatının okçuları Sizler bayramda sizler tutuqtayız da, sizler yaxşı bo'lib, sizler o'rmadi. Жақсылар. Жылуды да? Шартығыда ашылды. Мына пачкалары не да? Körleri, parmak körleri, sintafonun aklı. Şimdi başqacha o'yinlarga qo'ysan. Жақындағы бойынша. Başqa qo'yolmaydi, boshqa qo'yadi. Neden bo'lganda shu paxtadanmi? Жана парбалыштан бир айрымдары кээрлери ошондой парбалыштан уурушунда жүргөн. Мына ушундан болсо, Ушулардан кээрлери Яссыларга тамақтар қатты болсын, да? Тамақ жақсы беріп атамы? Жақсы байрамдар болғанда, боруағылардан, бақтылығы болғанда, жақсылық қалаймыз сіздерге. Бар, келген астына бар,
құттықтаймыз. Тамағыңа татты болсын, да? Bizde daha sizge bir dinle aytayın. Buna fons var, Çeremşik'te fons. Oşonu gireveşten başlap direktörün kabinet çekti sabedi. Oşonu bir görseniz var, şey reklam var. Bu tür çalışan insan başladı. Oşu o reklam var, bir canlı tamam dedi. Direktör var. Ama bunun bir işleri kaldı. Bunu o şeyde sana ne bildi? Gök oldu, Alkut Petrus Şaksun. Ақшасын төлеп қойшы. Ақшасын төлеп қойшы. Адияна банкына осы электронды температура не? Пахтадан настолько пахтадан. Земледе бар. 60 килограмм. Bunu sintafonu onu bizde medisinede kavram edipler. Ülkemizde. Baktıran bu lazım. Kaçıdan bir pat? Bunlar 390 son. Ana bunu adiyala deriz bu ne? Biz ana üstünden kalfereyler. Bu adiyala paktada bunu da bizde içinde demesi sintafon demek yok. Burada paktada standartta, sayısının standartta 55'te 1 tutuş. Adam neme ışkırıkta üstünde balları var. Bunlar hıbı materyal hıbı. Mahkop biz ana internet kalfereyli kalmıştılar. Makine var. Bu matras, burada matras bir tosyonga eki burada 6 kilogram salmalı. Belki sitfon salğanlığa qaraganda bular qımbatıрақ. Qımbatıрақ болады. Бұлысы да жақсы көрінеді. Таза. Ана бізде бір жерде таңыз бағыз қымбатырақ себебі бір түрін төлейміз. Бірақ частныйларда базардан сатып келді өзінің қызматы қоштыққа қарай сатпаймыз да. 15-20% мынау сапаты жақсы 6 килограмм бақта салынған 1.80-ге илгек матрасы. Ана балдардың немесін интернет қалып берейін папушкасына, жақсы болады. Жоғырт шығады бұл жақтарда. Bugün eme ел аралығы 3 декабр şu мүмкіншілігі шектелгендердің күні де белгіленген. Мына сіздерге чейіндағы şu балдардың интернаттарына барып, мүмкіншілігі шектелген балдардың интернатына барып жолығып келдік. Мына сіздер менен дағы бүгін атайын келіп жолығып, денсаулығыңыздан сұрап, қылып жатқан іштеріңіздерді көрсетемді атайын келді. Сатып алсақ болады, тендерді өйлечі. Шоның үшін жақсы сапатты теге бар. Біз дағы бүгін сіздердің жетекшіңіздерге біз атайын дағы жардам бергеннен сыртқары дағы 350 мың сом бөліп бердік. Мейран десеңіз. Шуны сіздерге эмне керек болса, шу жетекчи иштетси Мейранның атынан 350 мың сомдун да сертификат. Oraya bir girip çıkarmamız özümüz için çok sevmek, biz için çok cümüşler buladı da, oşun stimul var bizge. Anam kırışanı üstüne 4700 metre kvadratlık çeyin yaptık, muğrun takır bolğan emas, mına şu oturgan жерделер. Ушул жерде отурганда кышында тамчы таанып эле. Жанына мындай тазип коюп алып, суу акканда бутума чачабасын деп сыртында коробка коюп отурган күндөрүбүз да болгон. Бир моменттер болгондо 2014-2013-2015 жылдары. Мына Кутай мисал жакшы болгон. Бара уже түзөлүп кетип атабыз да. Жаңы жылда келип, мен подарокка жөнөтөм, сиздерди келип куттуктап кетет. Макулбу? Апаларды келип куттуктап кетет. Bundan gelen bolmadı. Niye? Problemi var ekan bu yerda.
Жетекçi айтып olmasa arzudan bağlı. Yok bizde surava var to'xtam. Bizde surava var. Nima? Men shu yerda 80-yildan beri ishlayman da, yoshim ancha yoshga yetib qoldi. Anan keyin mana bu vaqtlarda ko'rkam nima deydi? Ko'ptontirish kerak. Anan keyin stol qo'yib, o'sha yerga demalab turgan yer, qishinda joyinda joylab o'tirib turgan, demalab turgan yer qilib, o'shunday qilib bersanglar, endi hali qo'l bilan berganda qush to'yib deydi-ku, o'shandikdan mana yo'limiz, ishxonamiz chiroyli bo'ladi. Yo'limiz tar-da, yo'limiz tar. O'sha yerda banya bor. Banya ko'chaga chiqib ketgan. O'shani tuzlatib, yo'limizni tegizlatib bersanglar, yaxshi bo'ladi deydi. Bunday yo'l endi men Oğulastın territoriyasına geliyorlar, kazayın buluyorsam turamıyorlar. Karasuruyorlar. Jetekçimizler karasının hakimine, gubernatörüne söylesin, ben de aytıp koyayım. Ana ben buna içindeki sizleri basa turgan yollarga, hazır otura turgan jaylarga biz yardam verelim. Arsani köp ekse şu köp